Żvolta ġdida fil-każ ta' Temi Caruana li tinsab akkużata li frodat mal-200 persuna. Dan hekk kif fil-kompilazzjoni li komplet fil-qorti ħareġ ċar kif din it-tfajla ta' 25 sena kienet irrifjutat li tagħti l-passwords tal-apparat elettroniku li ġie elevat waqt it-tfittxija tal-pulizija. Minkejja dan l-uffiċjali tas-cybercrime irnexxielhom jaċċessaw id-dejta kollha. U fuq il-mowbajl tal-imputata il-pulizija qalu li sabu aċċess għall-app Exodus flimkien ma' materjal ieħor relevanti. L-analiżi wriet li f'dawn l-accounts daħlu ammonti li jivarjaw bejn 12,000 euro u aktar minn 82,000 euro. L-investigaturi sabu wkoll evidenza ta' kif kienet issir il-frodi. Mill-investigazzjoni jirriżulta li fil-waqt li l-terzi persuni kienet tgħidlhom li taħdem self-employed bejn 8:30 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u taqla bejn 2,000 euro u 3,000 euro fix-xahar billi tħaddem flus kripto lill-omma qaltilha li qed taħdem f'call center mid-dar u li kienet qed taqla madwar 5,000 euro fix-xahar. Is-surġent Jonathan Ferris spjega li saru tfittxijiet fuq Google min-naħa ta' din it-tfajla fejn fost l-oħrajn staqsiet what is 15% of 1,000 illi jindika li t-tfajla ridet tagħmel il-kalkolu tal-persentaġġ mill-frodi. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-ispettur Claire Vella Borch flimkien mal-avukati Marika Ċantar u Mauro Abela f'isem l-Avukat Ġenerali. Għal-Bank of Valletta der il-professur Stefano Filletti. Għal-Banif deret l-avukat Marija Lisa Buttigieg. Għall-akkużat deru l-avukati Roberto Spiteri u Franco Gallia.